Deca zla su triler, politički triler, to je jedna priča u kojoj je glavni junak advokat beogradski Nikola Bobić. On nevoljko prihvata jedan slučaj ubistva jednog političara u Beogradu. Nevoljko ga prihvata, kreće u njega kako bi pomogao svojoj prijateljici koja je tužilac u tom postupku. Međutim, od tog trenutka kada ipak učini njoj i prihvati taj slučaj, stvari počinju da se odvijaju sasvim nepredvidivo i on na neki način, svaki korak koji pravi dalje u tom slučaju, sve dublje pada u jedan ambis iz koga će priča teško izaći. Izaći će na kraju, ali vidjet će da ono što se na površini videlo uopšte nije ono što se nalazilo u dubini tog slučaja. Čitaoci za sada kažu da ih je priča vukla tako da nisu mogli da je ostave do kraja i nadam se da će to biti slučaj i sa slovenačkim čitaocima.